technically the economy, business, investment, infrastructure, really is on a trajectory that takes us to a municipality. For the rest, we're only going to wait for the political question to be answered. Ekindi kintu cyabwo nshyikizo umwanya wo twenda hereza abantu muhimbo go kusevinga ningaso kubika sente zabo. Abantu abindi bakora sente kuko barakuzibika. Tuntera abantu babunyangabu na toroyo na umuranga ngibija bike sente zabo. Kana kubiko kwa chaps wana bika sente zawe kuyaho sente zona. Wano zihayo kuyaho sente zona na waba na ukwezi kwamara kufaho ine sente sharangu ni monthly charge. So sente zawe ko kuleta mu chaps nukwe uko kuzihayo. Twitwenga abacara twina amashemerwa mingi munonga akureba ngo chaps eriyona itwiha omboro ngito abakazi na nokushemesa abana bitu ntura tushemerirwe tudisima tina bugarukiro mererwa munonga twina amashemerwa mingi munonga kureba mwaturetera banka ya chaps omurirwimi kuba omu district yitu ya Bunyangabu tubire tutine mu banka ya chaps bitabwa amashemerwa mingi nitubasima tutine bugarukiro mwene ubuntu bacendereza ukwenda ngo nabo bakargayo bakora business zitambura abo kuba ko kuza kureba ati generation y'intebizibu bingi abayusi binebizibu byo kucera ubundi bitwa abantu abantu hamwe n'abacyara so mwene ubuntu cyo tubacendereza amagoba a simple tubahereza.